Slika 1, desna strana slike. Ne vidim ništa. Trljanje. Trljanje, ne traženje. Trljanje kao što on radi. Slabije. Podižemo prste. Vi, Daniel, osjećate? Sad tu možete jači da budete. Do 7. pršljena, Marija. Ok. Tražimo mioge loze na sve moguće načine. Nemo što vam ne treba. Idite i ovdje. Drugu stranu. Vas ubrzavam zbog snimka. Idemo s globo, tako je. Pruženje. Možete i obe na jednu stranu. Sve moguće načine. Pogladimo. Bravo, gnječimo. Bravo. Jedna, druga strana. Pogladimo, ponovo tražimo i razbijamo. Probajte malo i laktom, da znaju da može i laktom. Ovdje. Čisto da znaju da mogu i lakat da upotrebu, ali se ne savjetujem. Zbog ramenog zgloba. Uroše, odlično. Super je. Pogladimo, da. Lupkamo. Pogladimo, tražimo i razbijamo. Inače, Žaklina radi brže zbog snimka, treba naravno sporije. I odavde, odnosno s ovim. Da. I kontra, ovako. Ne. To. To. Pogladimo ovog puta od prvog vratnog pršljena. Šta uradimo sad, Žaklina? Trljamo palčevima. Ajmo. Podižemo, samo podižemo. Spustim, skliznem. Tako je. Idemo šire. Tako je. I vraćamo obrnutim redom. Šta? Uroše u početnu poziciju. Šta nam je sljedeći? 4 prsta, palac, oslonac. Smjer kretanja prstiju je nebitan. Ja bi još malo uzbraca. Tamo njemu kažem. Još bi uzbraca. Molim? Šta je to? Pogladimo. Zatim šta radimo? Palac prati palac. Ovako. Jedan za drugim. Vi, Daniel, radite dobro, a?
Radi. Evo, jači. Mislim, jel osjetite kod nje niste mogli toliko jako, zato pogladimo i ponovo uradimo centralni deo. To ću vas pustiti nekih minut, jer ima fore dok traje snimak. Gornji limit snimka. Lazare, odlično. Vidi se da čovjek voli sportsku masažu. A rekao sam Lazare, Uroše. Ok, pogladimo, uključujući i vrat.